Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro kuri mwebwe mwakoze subscribe, nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Rero ntabwo mba ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Eri. Nagira ngo tube tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye, ariko nagira ngo twibande muri aka kanya tujye mu Butaliyani. Hari imikino ibiri ihari, umukino wa ekipe ya Atalanta na ekipe ya Inter, ndetse n'umukino uzahuza Juve na ekipe ya AS Milan. Mugisha, iyi ni imikino wasobanurira gute abantu, dore ko iyi mikino atari imikino ya shampiyona? Ni umukino n'ubundi izabera muri Arabia Saudite. Ni imikino itegurwa na Minisiteri ya Siporo. Hariya ni 2030 forum, ni program iri hariya nyine muri Arabia Saudite yo kugira ngo bakomeze nyine bageze umupira w'Abarabu nyine kure, ndetse n'abafana nyine, kubera aya makipe ni amakipe azwi cyane. N'ubundi ni demi finale y'amakipe ane akomeye mu Butaliyani, izakinwamo finale ku itariki 3 n'undi z'ukwa mbere. Ikindi ni match zizabera kuri stade ya ikipe ya Al Ahly, ni muri Riyadh, ndetse stade ikaba yitwa ni Kingdom Arena. So kuba izi match zo mu gihugu cy'Ubutaliyani ziba zateguriwe hariya muri Arabia Saudite i Riyadh, turabyumva ni urwego rw'ubucuruzi, ni business, ariko aya ni amakipe abazongera agahura muri shampiyona. Iyi mikino ntabwo ibije kare, dore ko iyi mikino uko bazahura, uko bazitwara, ni ibintu bizatwereka uko amakipe ahagaze muri uyu mwaka, muri iyi sezo, kandi n'amakipe aba azakina n'ubundi, dore ko akina shampiyona imwe. Iyi mikino ntabwo baba bayihutishije ku buryo muri shampiyona azajya gukina n'ubundi abantu bazi uko bizagenda, cyangwa bazi ekipe ikomeye hagati y'izi ngizi. Ntabwo navuga yuko ari ukuvuga ngo barayihutishije, kubera yuko n'ubundi izi kipe zarakinye muri shampiyona, ariko kandi ikindi bari demi final. Urumva niba demi final irimo amakipe nka ego nyine, duhereye kuri izi hari Inter de Milan ndetse na Atalanta, kongeraho nyine n'izindi ziri muri demi final ni AS Milan ndetse n'ikipe ya Juventus. Urumva ni amakipe yose makuru, nta bundi buryo bari bafite rero usibye kuzihuza. Ikipe ya Atalanta imaze iminsi iri ku rwego rwo hejuru, ariko wibuke yuko ikipe ya Juventus, izi kipe zose ibizikubye, ifite ibikombe bagiye gukina, ifite Super Cup zigera kuri 9, indi kipe ikurikiye n'intuza ifite Super Cup zigera ku 8. So urumva ntabwo bayihutishije. Njye ubwanjye nta uburyo nibwo buzima nabivugamo, nicyo gihe kabisa, nicyo gihe ngo zihure. Dukurikije imikino ishize uko ya makipe yitwaye, reka turebe kuri Atalanta ndetse na Inter. Inter mu mikino 5 iheruka yatsinze imikino 4, itsindwa umukino umwe yakinnye na Bayer Leverkusen. Naho ekipe ya Atalanta yatsinze imikino 3, itsindwa 1, inganya 1. Umukino yatsinze abantu bose ndibuka ko tuwibuka n'umukino wa Real, niho yatsinzwe, itsindwa ibitego 3-2, noneho inganyamo umukino 1. So ukurikije performance y'ama ekipe, urabona ni match twakitegamo iki, dore ko na ekipe yose bigaragara ko atsinda ibitego byinshi, dore ko muri iyo mikino bagiye batsinda, buri ekipe ifite umukino yatsinzemo ibitego bigera kuri 6, ikagira umukino yatsinzemo 3, gutyo. So na ekipe twitegemo kwinjizanya cyane, cyangwa no kwigana bakadefendana tukabona ibitego bike muri izi match. Ntabwo bazaboneka ibitego bine, kubera ko ntabwo ziyatsinda ibitego bike, kandi none akuvuga ngo barakipinga clean sheet. Yego bafite defense nziza bose, ni amakipe udapfa kubonamo ibitego, ariko nanone ntabwo wapfa kuyaburamo ibitego. So ni match izazamo ibitego byinshi cyane. Yego ni match izazamo ibitego, ariko se Juventus ni
ni ekipe n'umutoza wayo Thiago Motta basa nkaho bari barasubiye inyuma bari kubaka ibintu byabo, hari uburyo bari kwitwara muri iyi minsi. Imbere ya Mirase twabonye muri iyi minsi ifite umutoza mushyashya kugeza ubu ngubu. Yo uwo mutoza mushyashya urabona azitwara gute? Umwitezeho iki ukurikije ekipe aje avuyemo nuko yari ari kwitwara muri iyi minsi? So na Juventus nayo isa nkaho itari mu bihe byayo twari tuyizeho mu myaka 3-4 ishize. Match yayo na Mirase yo noneho urayibona gute mu by'ukuri? Ikintu cya mbere nzi amahirwe Mirase ifite nuko umutoza Sergio Conceição ni umunyaportugal, kandi mu bintu tubona abanyaportugal aho bari bose bagerageza nyine kwihagararaho, cyane cyane kuri match za mbere zibagaragaza nyine zibadetermina, wenda ngo turebe wenda kariyeri yabo nyine wenda kwizamira. So bose baba bakeneye intangiriro nziza, ariko biragoye ko wakwitambika Juventus iri mu mwuka mwiza, dore ko nka match zayo ziheruka yabanje kugabanya umuvuduko w'ikipe nka Fiorentina, nawe yari iri mu kurwanira mu ikipe zishaka kurwana nyine mu myanya ya mbere, irongera itsinda ikipe ya Manchester City. Urumva ibyo byonyine bihereza ikipe ya Juventus morale nyinshi cyane, kuba ifite noneho na squad ikiri ntoya cyane, ifite amaraso mashya. Ikindi ntekereza yuko ego barahinduye cyane muri no sezo, birukanye bahinduye abakinnyi, bakuramo abakinnyi ba Federico Chiesa, nubwo aho yagiye twatuteze ko azakora ibitangaza karangira imvune zimwangiye, ariko ikipe ya Juventus iri mu mwanya mwiza, ariko ntabwo nigeze izapfa gutsinda ikipe ya AS Milan uko yiboneye, ntabwo izapfa kwitsinda kabisa, bizagorana. Nubwo ifite abakinnyi beza ba Dusan Vlahovic bakwica, yazanye uyu mediateri wa Aston Villa Douglas Luiz umunyabrezilie, nawe uri mu kazi, ariko biragoye kubona amanota ku ikipe ya AS Milan. Nako biragoye gukomeza finale, bizayigora, ariko ishobora kubikora, ariko biragoye kabisa, ntabwo bizarorohera. Niyo ifite amahirwe menshi, ariko ntabwo bizayorohera nyine kuvuga ngo irapfa nyine gukomeza. AS Milan igomba kuyigora byatari nyine ku rwego rwo hejuru kabisa. Yawe nigiye kuri aya makipe, nizi ekipe ebyiri ubona twazabona kuri finali y'iki gikombe muri Saudi Arabia, dore ko Saudi Arabia gushora muri ibi bintu ni business of course, no kumenyekanisha igihugu cyabo ko nabo bafite umupira n'ibindi. Twabonye ibintu byinshi muri Saudi Arabia barimo gukora, nibi ni igikorwa kimwe mu bindi byo kumenyekanisha igihugu cyabo, dore ko byanabahaye kwakira igikombe cy'isi 2034. So muri izi match rero urabona prediction yawe ni iyihe? Ni izihe ebyiri ubona kuri finale? Yanjye prediction yanjye ikipe ebyiri mbona kuri finale ni ikipe ya Inter de Milan ndetse na Juve, kuko ikintu cya mbere ndeberaho ni ikipe yego nk'ikipe ya Inter de Milan ifite bond nyine irenze izi zose, kubera ko yaba umutoza wayo Inzaghi, yaba umutoza wa Inzaghi ndetse na squad yose bose baramenyeranye. Wareba nk'ikipe ya Juventus yo impamvu nyereza amahirwe nuko uko biriyo ntabwo yo wenda yongeyemo abakinnyi batandukanye, niko imaranye igihe n'abo bakinnyi amakosa yo gukora barayakoze, ubu abagezeho nyine kubaka ibintu bizima, nabo bakareba ko nyine bakomeza imbere, bitandukanye n'ino kipe ya AS Milan yari iri mu bibazo iherutse. Kwanza match iheruka birukanye umutoza Fonseca bamaye n'ikarita itukura kuri stade barashye muri AS Roma, nyuma y'uko bananiwe kubona amanota 3, kandi AS Roma nayo icumbagira nyine. Niyo mpamvu nyine urumva kumva ko umutoza yego abakinnyi nabo bashaka kwigaragaza ngo bamwigaragarize nyine, abahereza umwanya, abahereze amahirwe nyine nabo bakine, wenda batigezabona ku mutoza wari uhari, ariko ntabwo bahuza nyine na ritime nyine nuza ikipe ya Juventus imeze kugera. Niyo mpamvu uvuga ngo ni ikipe ya Inter de Milan ndetse n'ikipe ya Juventus, kuko ni nazo zifite experience kurusha izi ngizi ebyiri. So niyo mpamvu nzihereza amahirwe ko ari ebyiri nyine zizahura finale kabisa. Ngiye niyo prediction yanjye.
ikindi kintu nakongera urebye nka match zagiye zihuza n'amakipe yombi, nko ku ikipe ya Juventus n'ikipe ya AS Milan, nuko nka match zigera kuri 5, nuko ikipe ya AS Milan yatsinzemo rimwe ndetse ikipe ya Juventus nayo itsindamo inshuro imwe, izindi match bagenda abazinganya. Ikipe ya Inter de Milan ndetse na Atalanta, urebye head to head ntabwo ikipe ya Atalanta igi ipfa gutsinda ikipe ya Inter de Milan, kuko urebye nka match 5 zose ikipe ya Inter de Milan zose yarazitsinze uko zakabaye. So n'ubundi ni match igaragaza yuko Inter ari ifite amahirwe menshi cyane. Niyo mpamvu nanjye narebye ndavuga ati usibye wenda itandukaniro nuko nko ku ikipe ya Atalanta abakinnyi bayo urebye statistique zabo nuko imibare y'ibitego iri hejuru. Umva ni Atalanta idapfa gutsinda Inter uko yiboneye, gusa none ni Atalanta ifite abakinnyi bari gushininga muri iyi minsi, barimo ba Ademola Lookman ndetse n'abandi. So ntabwo twabona ibintu bihinduka bitewe na current form. Current form ikunda guhindura ibintu, ibyo ndabyemera, ariko ndeba nk'ikipe ya Inter de Milan ahanini si ukuvuga ngo wenda ni performance z'umukinnyi ku giti cye, ahubwo bo urebye nk'abakinnyi nka ba Rutegui, ukareba nka ba Charles de Ketelaere, n'abakinnyi beza b'ikipe ya Atalanta. Ariko ikintu gitandukanye Inter de Milan ndetse n'andi makipe yo mu Butaliyani nuko Inter de Milan n'abakinnyi ni bakuru mu myaka, ariko no mu bikorwa ni bakuru. So n'abakinnyi bazi no mikino ya knockout, bazi kwitsinda. Ntekereza ko usibye no kuba ikipe ya Inter de Milan yatsinda ya Atalanta, ntekereza ko Inter de Milan ari nayo ifite amahirwe menshi yo gutwara nyine iki gikombe cya Super Cup ku itariki 6 kabisa. Ni Inter de Milan ni bakuru mu mutwe, ndetse no kumva yuko nk'umutoza bamaranye igihe nka Inzaghi, ntekereza yuko biheza amanota menshi yo kugira ngo itsinde ino Atalanta. Kuri no nshuro ntekereza ko Atalanta kabisa ntago igomba gutsindwa na Inter de Milan. Akaba ari ibyo rero kuri izi match zajyanywe mu Barabu. Reka tuzihanga amaso, twicara imbere ya televiziyo twirebere uko ibi bihangaje bizaba byesura na hariya biryohereza abaturage bo muri Saudi Arabia. Turagushimiye rero wowe ubana natwe umunsi kundi, Imana iguha umugisha. Share yawe turakeneye, ndetse igitekerezo cyawe aho hasi muri komenti ugishyireho, utubwire uko wabyumvise cyangwa se n'ibindi ushaka ko twaza gukoreraho.